Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Saan nga agbaligi ti tao anapili. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Linda! Linda! Oh, nalpas ka na nangan? Agilad ka manan? Kunam nga agpilyak iti kusina. Awam mo't pagpilyak kasi daan. Kagudwala ato yaw, tinakaluban iti lamisaan. Ti kayat ko asawan, agpili ka, numangan ka, wenno saan? Dinakman ang awon iti kasta taamom ang mabisbisinak, nay. Sikapay ti makaungat. Imbag kumaan, no adda trabahom. Agsaw ka man ako nakaon. Di, agmalmalum ka man nga rudan anak kaida. Linda! Ni manong mo. Ay, adak dito, oy manong. Mabitlaang. Ay, apay ka di, manong. Mapanak ag trabahon. Di magasakbit dito'y balayaw, ta umay ko ibaga nga kasapulan kami ti kanayunan na trabahador. Ay, nilakay ko man. Isun ti ayabam, manong. Iso nga ro ti umay ko ibaga. No interesado Umay tulat tayo di opisina. Takasarita di boss mi. Ay, sige manong, taibagakkan kwa na. Lakay, ayan mo aya. Lakay. Nakapanimid kamot di talamisaan. Makapawan ganas. Ay, lakay, adan trabahom. Ay na, makasida tayo ni tinaimas. Nagkunakin ka? Dahita nga ruti may imbaga ni Manong. Agkasapulan da kano iti trabahador. Iso nga itamot laeng, mapan ka ija opisina da. Anya klase at trabaho day ta? Ay kat syempre, construction Agaramid kayo iti kalsada, rangtay, kasjay. Basit ti sweldo dita. Urayin bimayag to pa ija ni Manong ko. Anusan tayon basta tinapatag, adda ko matrabahom. Nagpudot mo konstruksyon. Nagadukat a reklamo mun aya. Nagsakit pa iti bukot ngagbagkat. Nakapilpili ka talaga. Anya nga rod ti kayat mo? Manager? Ay, di mun tupay amo nga isurat ti kumpleto anagan mo. Ni, aguri ka. Ninsamot ipag ko alinda dayjay Linda! Ni, kaslasaan na ka nangag Asid gakman. Linda! Ay, manang, si kamo gayam. Apay, dinak nadlaw agumatgatang itinitso naman o? Ay, saan, manang? Ay, agap apuraak ngamin. Anya ngay dita pinalingkim? Dahito lang, manang. Asin, kan mantika, kan kagudo a kilot asukar. Ada ijeje kargak. Jak maawit. Isu nga urayek ni manong mo. Ay, kasta ka di, manang. Makilugan kan akada kami. Kwa. Idagas da kan ije balayo. Tapno saan kan nga agpasahe. Kat nagina ti plate ti tricycle. Linda, saan ba't nga imay nilakay mo di opisina? Sapay imbaga kay di boss mi nga isarak ko ni bayaw. Di namat kayat ag construction, manong. Anya? Di na kaya? Kat iso matikadwa na trabaho ita. Ay na, lakay. Saan mo nga ipilit no saan na akayat? Narigat mo't ngamin ti construction. Kita man, nakangisngisit kan Kauray Kita anak. Nakagata iti second hat alugang ko. Uray nang isitak. Tinapatag at napanggidak. Ay, dayta nga rin ti pagapapaan mi. Tanakapili mo iti trabaho. Ala, no di na kayat. Di mon pilitan. Ay. Kaya't kulaan ko mati makatulong. Kitaan nyo man ti kabibiyag yo. Marmar banje palayo. Nagkukutong pa'y dagiti anak yo. Wen nga rin, manong. Permin, ti panagrigrigat mi. Imbag kumamot, no saan anapili iti sidaan nilakay ko.
Parang ti panawin. Lukatam nagitatawa tapno sumrek ti angin. Anyang iti serbino dita electric pan. Nusan nga usaron. Di mo kutkutyan day ta electric fan. Na apay pang display. Basta, bye-bye am lang dita. Jak maanusan ti pudot. Katagpaypay ka iti karton. Na. Ay, di mo isaksak day ta electric fan ko na. Malapdan na kaya. Ay, padasam nga isaksak ta Na. pang uran kan. Apay ayaan na kaungungot ka. Apay, adda kwartam apagbayad iti kuryente? Apay gaputawang kwartak. Jak mabalin nga electric pan. Saan ang mabalin nga agusar iti di kuryente agamit no awan trabaho? Oh, trabaho man ti bagbagamon. Makauma kami. No? Oh, Ay, sa dino ti papanam? awang bibiyang mau. Jak tupay agaw awid. Ingkakit di agbirok iti trabaho, tapno sumaya at ti panagbiag tayo. Jak kayat. Na? Ay, na yun. Ay, no. Tatang. Nay, si kamat gayang Pedraw. Ado ti manok yo Ay, siyempre nagagat kami ngagtarakan kaninanang mo. Jay manok nga intad mingay. Napaadom ka din. Jay upakan kawitan. Katundwa pares na Jay. Ay, tapno paduan yaw. Ada pangalaan nyo iti sadaan yaw. Awanan. Pinarti ka unta narigat ti agsakuraw. Ay, unay kamatan Pedraw. Amin langan, pagsadutam. Awan tumula ipakan. Ay, nagadaw numapang kaagtudtod iti irek nga ipakan mo. Nagado apamuspusan. Ay, anyat si Danyaw. Makipangana man. Nagparti kami kaninanang mo iti manok. Ado tinabate. Ingkamangan. Adda ni nanang mo di taunay. Unay mo't day tapanangan mo si Kapedraw. Kas kala na bisbisinan unay ang... Talaga ang mabisinak. Na, sabay nakangato day tasakam amang mangan. Saan ka di atila madmadlaw? Apay, awan ka di pa'y trabahaw. Bebendak man amangan nanang. Ay, saan man atila damdamagan nyo? No awan pa'y trabahaw, ay kat kaasimot ati pamilyam. Na, Isumulagayam akanayon anak kami suot ni Linda. Taging gaita, istambay ka pa'y laang. Nalpas ka din anangan ni Pedro. Itay pa'y analpas Anya ngay ti aramiden na di taunag. Kano mamaturaw? Ay, unay daytan. Siyak alaklakayan. At daak di tawing agmulmula itinatag. Awan pa'y gayam trabaho na. Ay, kababain paikit din kanilinda manugang ta. Iso nga road nga ipatalon talatan kan kwa na day tatalon. Tapno adamot pagbirukan na kaasimag. Kaya't nalakit day. Tanay, lakayak matain. Jakon kabailan ti agtalon. anyat mamerienda, tatang. Merienda. Kaririing mo, agbiro ka dagos iti merienda. Kano pa nagmimeriendan? Ay, ang ilingling taninanang mo iti kamote. Anya mo day ta merienda. Saan ka kadian napili, barok? Jak kayat nga merienda ti lining ta kamutay. Nakapilpili ka mat. Kat awan mat nga rod trabaho. Ay na, isungarod api manawak ijay balay may takasta ka na yung ti ibagbaga ni bagat kaw. Ure dito, kasta mo ti ibagayaw. Nakapagdesisyon kami kaninanang mau. Sikaan timang talon day tataltalunan tayaw. Napaya siya ngay. Ay, kat nula kaya kaon. Ipasublat ko na kan ka. Anya ka ni tatang. Apay no kayat ko ti agtalon, di pa'y kumasinublat kaw. Di kayat mo asawan. Ay, jak kayat ti agtalon, tatang. Mabiitak alumakay. Nagkurigat ti agtalon. Lugi ka. Manulang mat nga ti paggatang da iti irek itapanoy. Nalaga asadot day tanga anak mo. Ay, huwan nga road bakit.
Iso akanayon da nga agapa nga agasawa. Tadi na kayat tagrigat. Ay, kasanulangan nga iti panagbiag da. Ay nilinda at timang ipampamuspusan. Ay, sayang day tadaga, nuawan timang talon, bakit? Kasano? Sadot mo't day ta anak mo. Anya ngay nga raw, ipatalon tana iti sa balay. Lakay, or-urayan na ka ni ading mo di tasalas. Ada ka no kasapulan na. Amuklatan no niya ti kasapulan na. Umutang manen. No apay tumot ngamin asaan akayat ni Lakay na ti agtrabaho. Napili nga rod. Gapo iti kinapili na. O, kita ang manday ta pamilya na. Masyanak nga rod kiniading ko alinda. Perminti bimakatan na. Kat no nakapimpintas edi. Ay, mas daawak man. Taday jacket di ngamin asadot tinapili na anak ya asawaan. Ikanak man kit di ti kwarta. Taitad ko kenkwana. Sukatak into nagsuldoan. Kaasi mahit. Nagplete nga imay dito'y balay. Awan bagas me. Awan allowance dagiti ubing. Naputdan kami pa iti kuryente. Manong, Kanayon matakas ta. mabaina kun kan ka. Si kamot latan ti pagtartarayak no awanan kami apulos. No talaga asa na kahit nila kayo mo ti agtrabaho. Hindi sikan ti agtrabaho. Kasta talaga ti planok, Manong. Kahit anya nga rod ading ko. Kastala ti biyag ah. Win nga rod nagsadot mo't ngamin nilakay ko. Ibagam kinila kayo mo. Asaan nga agbaligi ti tao anapili. Nay, Pedro, apay, saan ka pa ilang agaway? Nagmalmalam kan anak kailad dito'y balay. Ay na, umaya lang na ginana dito, tila madmadlaw yumay. Kahit kastalata na kanayawn, apay, awan pamilyam. Nakangingiwat nga rod ni bakit kaw. Aga pa kami no, da di balay. Kasano? Nakasadsadot ka mga main. Di mo kayat ti mabannaw. Ti kayat mula ang kat agil ilad. Anya ka, ninanangin aya. Baybay, anda man nga ginana. Ay bumangong ka kidain. Agawid kan, takasapulan da ka ti pamilyam. Saan ka nga agistambay dito'y balay? Ay, anya nga dati masida, linuto ni bakit. Ay, nabo. Nay, apay da gito'y karton dito eh. Ada pa nakasupot abad ba daw? Ay, Linda! Apay da gito'y karton? Nay, simangpot ka gaya man. Apay da gito'y? Badbado mi kadagiti ubing dagita. Anya, apay? Pumanaw kamen. Anya, pumanaw asasawan? Jack maanusanan ti makidan na iti kaskan ka. Ay, hindi nakman, angawan iti kasta, Linda. Inton madamdama, umayan ti jeep a pangiluganan mi kadagita gamit mi. Agyan kami ijay balay dagiti naganak ko. Ay, saan ka man nakasta? Simple lang matikid-kidawan mi kan kakat. Agtrabaho ka tapno adda pagbiag tayo. Ngamyalang alang mo mat dagiti ibagbagakkan ka. Ay, kwa, Linda, didak mo panawan Nakapagdesisyon akon. Ah, Pumanaw kami dito tasyak ti agtrabaho. Siya kon ti makaammo kadagiti anak ta. anya ka matay. Agtrabaho akon. Anya ti kayat mo, construction, janitor, agtalunak pa ano kaya mo. Aramidak amin. Basta di nakpampanawan, bakit? Oh, bayaw. Nabanog kan sa tayo. Ay, saan bayaw? Nalaing ka mat gayam nga agmason. Un bayaw, nalakalaang mo. Kabalam ka diti ag electrician. Ay, una, day talaga yam. Adu mat gayam ti kabalam nga ramidan. Kitno kada Sabado kan Domingo, agtalunak pa ya. No kasta. Pudno jays istoryaan ni Linda kanyak. Ado ka no ti source of income mo. Mayat day tabayaw. Ituloy mo lang day tangraramidam. Tamakitam. Agprogreso kanto adi mo mapupuutan. Itan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana.
Saan nga agbaligi ti tao anapili? Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaya iti direksyon ni Teresa Calay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.